abashudayo basibakele kahle leshumayelo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Judges chapter 15 verse number 9 to 20. Judges chapter 16 verse number 15 to 22. Judges chapter 15 verse number 9 to 20. Judges chapter 16 verse number 15 to 20. Isaiah 59 verse number 19. Umshumayeli chapter 10 verse number 4. Micah 7 verse number 8 to 11. Ngiwo ke ma chapter lesiyokhuluma ngawe namhlanje na. uNkulunkulu akubusise. Judges sisithi khulu, I think ngesiswati sethu ku Old Testament. Sifunda chapter 15 sitawuphunza na chapter 16. Lalamanye awuba yi point of reference along our sermon. Those who are watching us, we welcome them in the mighty name of the Lord. Please share our page. We are welcome to Ngoma's House of Praise. We also have different branches in Matsulu Piga Makwekwe. You will find House of Praise. Kamsoko Bangasehedwa Primary School. La Ngoma's Aniva. God bless you. In the name of the Lord. Emchechane sikhona. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Stay tuned. You will be blessed soon. We are told chapter 15 Judges verse number 9 to 20. Ungumhlobo wami uJesu. Phi onjengaye. Lapho zothanda ungumhlobo Hallelujah. Hallelujah. Hope you all. Abaningi bayamshiya yena. Hope you all.
Uyaphunza mntanami. Aw, Jehovah El Shaddai. Judges chapter 15, verse number 9. Tikhulu 15 verse number 9. Emafilisti akhuphuka ayawumisa kulaka Juda. Oh yes. Agcwala aze efika ngaseLehi. Emadvodza akaJuda abuda athi, yini indzaba nitokulwa nathi? Bawaphendvula bathi, sitewubamba Samsoni, simbophe, sitakwenda kuye njengobe naye endile kithi. Cela nje ubambe lapho sitowenda la kwende kithi. Sitokwenda la kende kithi, sitophinzisela. Asambe. Ngako kwaphuma emadvodza akaJuda lathi inkulungwane letintsatfu. Ehlela kulomgedze welidvala lase Etamu. Akhuluma kuSamsoni athi, awuboni yini ukuthi thina siphethwe ngemafilisti? Yini lena loyende kithi? Wawaphendvula lamadvodza wathi, mina ngimane nje ngenda lokho kubo nabo labakwende kimi. Nami ngenda lalabakwende kimi. Angikabasukele. Khona labakwendile kimi. Nami ngabese ngenda lalabakwendile. Nabo bathi sifuna kwenda lalakwendile Samson. Asilandzaba nalabanye bantfu, kodwa sifuna Samson. Asinankinga nalabanye baka-Israyeli, kodwa njena singathola Samsoni ngoba kunento la yendile kithi, la kwente kithi, nathi sifuna kwenta kuye. Hawu Nkosi yami, asabe mfana uJesu. Akhuluma kuSamsoni athi, sitele kuthakubopha bese sikuniketela kumafilisti. Awu Jehova. Samsoni wathi, fungani kimi ukuthi ningeke ningibulale nini licobo. Athi siyavuma. Thina sitakubopha nje kuphela. Bese sikuniketela kumafilisti. Thina ngeke size sikubulale. Ngako Samsoni ambopha ngetindophi letimbili letinshasha. Amkhipha kuleli dvala. Kwathi asasonzela eLehi. Emafilisti eta kuSamsoni amemeta. Moya wasimakadze wehlela kuye ngemandla. Kwathi letindophi letatitesandleni takhe tafanana netintsambo letishiswa ngumlilo. Tibopho tadzilika etandleni takhe. Wabona lithambo lemhlathi wembongolo. Walicukula. Wahesha ngalo emadvodza layinkulungwane. Samsoni wathi, ngemhlathi wembongolo ngibende timbongolo. Phinza khona lapho mntwana. Samsoni wathi, ngemhlathi wembongolo ngibende timbongolo. Ngemhlathi wembongolo ngibende timbongolo. Hey Nkosi yami, ngemhlathi wembongolo ngibende timbongolo. We Jesu, kanunjalo uNkulunkulu wethu. Kwasinama ngimemetele ukuthi bonke labalwa nawe mabaguquke babe ngilesimo lebenze basifisela wena sona. Hayi man, kunjani nabo bangabe timbongo kanti sengithini manje? Qhubeka mntwana nami ngizothandaza weJesu. God bless you. Ngemhlathi wembongolo ngibulele emadvodza layinkulungwane. Wathi kube ecedze kusho njalo, walahla lomhlathi wembongolo phansi. Leyo ndzawo yethiwa libito kwathiwa yiRamathi Lehi. Ngenxa yokuthi abese ome kakhulu, wakhala kuSimakadze wathi, unike ingceku yakho lokuncoba lokukhulu kangaka. Manje sengingafa nje ngibulawe koma, ngifele esandleni salabangasoki. Ngako Simakadze wavula indzawo lenemholo eLehi, wachamuka emanti kuwo. Samsoni wanatha kuyo, emandla akhe abuya, wavuseleleka. Ngako lowo mfombo
wethiwa libito kwathiwa yi-Eni Hakhore. Nalamuhla loku isesekhona lapho eLehi. Samsoni wahola sive sema-Israyeli iminyaka lengemashumi lamabili ngetikhatsi temafilisti. Thandaza mntana Mr. Uyakulamanye amavesi very quickly. Babe lo muhle egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, busisa babe kufundwa kwelivi lakho na ingcebo yakho simakathe isatha ukhulumisana netimpilo tethu in the mighty name of Jesus Christ I pray amen. Samsoni sithandwa Amandla akho Samsoni sithandwa Nkosi yami. ikufihlo yakho Samsoni sithandwa Akupha amandla akho. amandla akho Itshene weSamson. Akupha amandla akho. Samson isithanda sakho. Wangifihlela amandla akho. Awitshene Samson. Akupha amandla akho. Samsoni. Ikuphi imfihlo yakho? Samsoni. Akupha amandla akho. Ake sowutshele makhelwane sani makhi. Ungatshela abantu i-secret code yakho makhelwane. Hayi ungathi abakuva sewutshele lo myaka sothi makhi. Unganiki bantu i-pin code yakho makhelwane. Ungathi abakuva thani makhelwane. I-pin code ayinikwa lomnye umuntu makhelwane. Uhlupheka nje ngilokuthi wena utshele abantu i-pin code yakho. Hayi tshela makhelwane ungatsheli mina thani makhi. Can I prophesy to you? Umnyaka uyophela nje udonsa nzima. I-pin code yakho ithi kwetitha. Vumele namhlanje na. Kuthi sikhuluma ngaSamson. Uzalwa Samson babe emanzini uzalwa ngepurpose. Leli gama lethi Samson limele kukhanya. Uyazalwa kunento i-assignment lalethe yona emhlabeni. Lethi iBhayibheli nakazalwa Samson kwaphuma icondition kuma kwakhe ukuthi lo mntwana lona utawuba mnaziri ngoba kune assignment la itele lamhlabeni. Ligama lakhe ngitaba ngiSamson. Uyabona ke lona angeke agadwe lona. Uyabona ke lona akahulwa lona. Lona indodza kaNkulunkulu ngiyilethele ukuthi itokhulula bantu bami labahlushwa amaFilisti. Emafilisti lawa besaneminyaka acinzetela sife saka Israel. Kwatholakala ukuthi lapha akekho ngaleso sikhathi longakhona kumelana nemaFilisti ngoba emaFilisti bengafuni umuntu lonemandla physically bekafuna umuntu lonemandla spiritual. Kwatholakala ukuthi wazalwa Samson wakhula Samson wathi nakakhula Samson ngalenye ilanga ayibona injawo wathi bonela indvombi lenhle bathi bazali bakhe weSamson awunalungelo lokuyoteka lapha wangabi nendzaba nabazali wahamba wayendombini yakhe wasenye ilanga nakahamba wahlangana nebhubezi libhubezi walibamba walizatsabula walibamba walibulala kanaka libulala babe emanzini
bekakha i-CV yakhe bekakha ayikhona i-CV yakhe sonke lana awuyothola umsebenzi i-CV yakho bangayibukanga yini i-CV ikhuluma ukuthi wathi yini ikhuluma ukuthi ungubane Samsone wayikhona nakabulala libhubeze bekakha i-CV yakhe ukuze nakayobhekana nalamafilisti uyakwazi kulwa imbe wathi angizomemethela ngegama nangegazi likaJesu iloyo naloyo lokhona lana une-history yakho la udlule khona labanye la udlule khona nawe uyamangala ukuthi udlule kanjani bese lethi iBhayibheli nakabuya Samsone wathola lapha kuleli bhubeze kunetinyosi bese lethi iBhayibheli sikwenzo ledlanako kutawuphuma lokudliwako umnyaka uyophela anginanzaba uqinzetelekile tetha ngiyaprofeta kuleti inkinga lobhekana nato kuneluju letinyosi litawuphuma ayikhona alibi khona luju letinyosi ungahlukumezekanga kuqala ungabona ungathi uyahlukumezeka kanti kukhona lokutawuphuma kukhona lokutawendeka. Can I prophesy to someone kuthi anginanzaba kuthi baqinzetela kanjani anginanzaba ngibanolwa nawe tetha ulwa nemuntu lo wrong ngoba wena uhambi wedwa sandla sikaNkulunkulu siphezu wakho awudelanga ngephutha kulomhlaba wena uzalelwe injongo lethide kuthi utobulala amafilisi efamily yakho utobulala inhlephe othi abantu abakho awuzalanga ngephutha wena kungaka ukafi bahlulekile 2025 bathakathi bahlulekile madimona ahlulekile anginanzanga uhlangabetana nani lithi iBhayibheli uSamson anemandla webazalwane akhona amandla phela wena uhluphile wena 2025 uhluphile wena kungako bafuna wena abananzaba labanye befamily yakho i-targeting Samson abananzaba nalabanye bafuna wena ngani wolo thandazako lapha ekhaya bafuna wena ngani wolo sebendako kufuneka wena bangabopha wena batawujabula ngoba welo hluphako engamazi bangabopha apostoli mziyako baqedzile ngawe abafuni wena bafuna apostoli bangabopha apostoli iyazo praise baqedzile tejabanamanga. The devil is a liar. The devil is a liar. Wathinza mina wathinza wena bathinza wena bathinza ligobo lithi iBhayibheli uSamson bekanqoba ngiyaprofeta kulo December noma ngabe utawuhlangabetana nani siyanqoba emafilisi angoDisemba siyawanqoba inhlupheko yangoDisemba siyayinqoba kwamanje awunakudla utawumangala ngoKhisimusi bantu abakho batobe bagqokile bese uyadibuda kwenzeke kanjani athi umhlabelele wena Nkosi uyazi 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 awuzalwanga ngephutha wena unakuyothanda hayi ngivumele ngivale wazala umNaziri bekasilenda ashaya ngetinwele takhe ngani yena emandla ake akabonakala physical emandla akhe angaphakathi emafilithi bekamthelela lithi iBhayibheli babemanzini nanku ke lenye ilanga wanyamalala wathi uvakashela babetala wathola umkakhe bamenzisele umngani wakhe wathola umkakhe bamnike umngani wakhe bathola tindvo takhe batinike umngani wakhe wabese uyafuna kuthi bobahanda labende lokho wathi angeke ngabayekela ngalento lenginayo ngizobagijimisa walwa nabo more than 3000 wabehlula babese bathi bantu basesigodini sakhe weSamson sawusifake enkingeni
lento lo yendile kulabantu awathi ukuthi siphethwe ngilabantu bathi Samson I don't care uma ngabe nifuna ukungibopha ngangibopha kesa sivumala ningangibulala kwathi angimemetele madimoni endeliphutha nabathakathi bakubophe kuphela bangakubulala as long wena uphila anginandzaba ukuthi ubophe bobani ungakhohlwa Samson akaboshwanga ngemafilisti waboshwa abantu besigodzi sakhe phela wena sometimes uhlupheka kangaka awuloyo abantu base Eastern Cape wena awuhletshwa abantu base Eastern Cape wena abantu abalwa nawe abantu abaduzane nawe abantu abafaka titsa abantu abaduzana ibona labahlala na Samson labaya kuSamson bathi wendani mara Samson uvikela bona mara bona bagezi Samson wathi angikhulume nawe umhlebelani lolo iprovider lapha ekhaya ngoba uyabona kuthenga yena imbubu mara nini esikudleni nimsupport nihleba yena kakhulu sengithini manje ngoba abantu abaphumelela ke empilweni nalabangafunwa sengifuna kuyothandaza Samson uyakhile yakhe iCV ngathi ngiyambona baba emanzini kanti beka prophet ukuthi lempi yemafilisi ayipheli lo mnye mfana ngiDavid eligama lakhe wathi nakaqedzwa ukugcotshwa wathi before ngiyobukana nalomfilisi loNgoliath angakhe iCV bantu bangekho ngoba kunale timbi lotinqobile abantu bebangekho abakwati ukuthi unemandla kangananani wakha iCV David wabulala ibhere wabulala ibhubezi wabese uyafesa Goliath nakafika wathi kubomfo wabo ngibani lo mfana lendoda lengasoka lethelelako bathi bomnakabo you are still young to fight wathi angimemetele enkomazi kunalabantu abakunyasako kunalabantu nababuka wena bathi unginothing kunalabantu ababuka wena ababoni ukuthi uyimillionaire bayakunyaza kunalabantu ababuka wena bathi ukuthi utawudriver kunalabantu ababuka wena bathi ukuthi utawuba nemabhizinisi hayi khona mana ungathi bengingaba mngani wakho manje unganalutho ngoba ungafuni ukuba mngani wami lakhathi nginelutho cala ukuthi irelationship yakhe manje nginganalutho ngoba khona la ngiyakhona ngeke ngiphelele lana ngiyayiswa lento ingaphakathi ingumnilo ivalelwe angipheleli la wathi angiprofete ngeke uphelele lapho wena angeke uphelele lapho hey ba naliphutha bambamba babemanzini bamkhweshisa edwaleni bamthola uhlede edwaleni ngoba indlu ayinamandla tikwelibonza indlu ayinamandla tikweroof mandla endlu atikwe foundation Samson uhlede tikwelitwala athi hlengiwe nakahlabela Jesus Christ is the rock of ages kungako athi Jesu phasi kwalelitwala ngiyawulakha ibandla la emasanga ayideda ngeke alinqobe wathi angimemetele ngithi nawuhleti kuChrist ngibani lo tawumelana nawe nawuhleti kuye batakuloya bakhathale nawuhleti kuye batakuhleba bakhathale nawuhleti kuye batawulanza umuthi bawuphose bakubona uhamba phezulu kwawo bakubone sola kwentekiletho kuhle kwampostoli Paul nakalunywa inyoka babheke ukuthi utawufa wathatha inyoka wayivithintele emntilweni ngiyamemetela konke lokuhlasela wena 2025 umnyaka uyophela konke lokulumile sivithintele emntilweni sivithintele emntilweni sivithintele emntilweni sivithintele emntilweni shout fire shout fire bambopha bamkhweshisa edwaleni angathi babebanzimisa iBhayibheli bebambophe ngetinzambo letinyiwane bebafuna kwenta sure ukuthi akawuphunyuki uyabona sisa sakho ngendlela sisirathi ngayo kana bambophe emuva la kahleti khona kwake kwafa imbongolo
wathi moya loyingcwele nakashisa leti nsambo agcwaliswe kuSamsoni nakathi isandla waqhamuka sekabambe emhlathi wembongolo wathi uNkulunkulu kona lo lokubambile ake sewudrayise abantu laba 1000 bawa phansi ngemhlathi wembongolo babathi imbongolo ngemhlathi wembongolo babathi imbongolo. Can I prophesy? Can I announce? Can I command? Ngithi labalwa ngawo ababethi imbongolo abalwa nawo uzobanqoba kuya ngekuthi ugojwe kangakanani kuya ngekuthi uhamba nani. Abashaya Samson bamangala ukuthi kani lo muntu lona lamandla wathatha ngoba noma ngabe sekafashwe abantu bakubo uphunyuka kunjani. And then lithi iBhayibheli khona hlethi lapho bese alwe kakhulu kunganamandi wathi Samson Nkosi awukwazi kunginiketa emandla langaka bese ungicishe emandi. Awukwazi ukuthi ngilwe timbi letingaka ngife ngilokuthi lana kunamandi. uNkulunkulu lamkhonzako weva kwavuleka wanatha emanti emandla akhe abuya wanatha emanti emandla akhe abuya athi nakabuya waqhubeka wabahola iminyaka le20 kwathi angimemetele ukuthi noma ngabe bobana abalwa nawo uzobaphatha iminyaka le modern noma ngabe yini lehlasela wena usatha uphila ikuhlasela. I want to close with this. Bese kithi iBhayibheli kuMikha 7 verse number 8 ungahlekisi ngamsitha sami ukuthi ngiwi bamba ke lamafilisi lawo noma ngabe Samson bekawashaya keja bekangaphelele emandla kumlandzelela. Inkinga yakho wona unganqoba imbinye utitshela ukuthi sitha sesiyekele kani sitha ngesiyekele kukulandzelela bamba kwabakhathata labemafilisti ukuthi kanti lo muntu usihlula njani noma ngabe sesimbophile solo yena kafi. Hayi make ngomani kwathi angimemetele mani kunalabantu bayadibuta kanti lo make lona sesibuya nakwanyumba eZimbabwe kanti sola kafunani wenda ngani sebamangaliswa lokuthi yini imfihlo man. They went to a meeting. Bathi into lesingayenda ngicela ungive kahle manje sonzela Nkosi sonzela nje yalaba bayanda laba Samsoni oke amandla Samson akupha amandla babamba lo mhlangano bafuna kwathi imfihlo sayophela umnyaka tithathakho manje utihlulile into lethi ifunako ngiyalo tifuna ukuthi utihlule njani abasalenza abana lokunye laba worried ngako bafuna kwazi ukuthi ipin code yakho ithini ngoba bafikile ebusuku bandiza bangena sola ufe bathumela amagundwane bathumela yonke into sola ufe bayethuneni lakini bayophahla bakucela ukuthi basebenzise umuntu wakini wathi angiyi batshintsha imenu ngoba kitha bese tshintsha amagiya bangasaye eSwatini baye eMozambique babhadala konke babuka nasesibukweni ukuthi hayi naba nangimanzini niyambona livika kalicede babona liviki liyaphela kanti wenda ngani lo mfundisi ngoba phela sesivalele nasemabhodleleni savala ukuthi ngeke abe nemali ngeke aphumele kanti yini imfihlo yakhe Samson kanti usishaya njani wathi lo mnyeti kwemihlangano caphela ke manje singamthola asifuna umuntu laduzane naye
nawo amaFilisti nangu umngani waSamson lathandzana naye beta nemali isho njalo iBhayibheli banika umngakhe bathi sicela ke sisebenzisane usitshele imfihlo ipin code yale ndoda yakho ngoba thina sesihlulekile nawe uyabona. Chapter 16 verse number 15. Ulapha nje into laba ifunyanwa kulo December is the pin code. Ayikho info lede isecret kulo mhlaba. Na ubabona baba ma millionaires makelikhele bane pin code yekuba ma millionaires wena unayo. Na ungaba nale secret how to make millions you can be a millionaire. Inkinga lokuthi awuna pin. Funza ke mntwana nami nangu ke lo mfati kaSamsoni lona uduzane naSamsoni waba nebhadi ke Samsoni kwaba nemuntu loduzane naye angafuni pin code ukuthi ufuna ukuthi indodzana ayingekho ayodraw yadi wafuna pin code kuyikhipha ayinike titha. Umbuzo wami uthi kunale mfihlo lo wayikhuluma nemuntu lothide seyifike njani kumzi yawo? Inkinga yakho wena kwamanje nje udonsa nzima ayikuthi awunamandla ekuthandaza. Hayi Samson yena bakithi Samson unemandla. Inkinga kwanele kutholakala ipin code kaSamson. Sengifuna ukuyothandaza nawe namhlanje. Namhlanje ibhizinisi yakho imile. Kunemuntu lowamtshela ukuthi ibhizinisi yakho imfihlo yini. Sekufe wena kurayise yena manje. Inkinga yakho uyahluleka kuhlala nepin code yakushisa. Phela wena sisisintu sami tindzaba tasekhaya tiphumele ngaphandle mara wena sotikhiphile phela wena. Uthi anda indoda yakhe idzabukile kwathi makhelwane wathi utshele nguwe. Kuthi uya interview bathi ngani labantu batshelwe nguwe. Kuthi umfana wakho uyalotsholwa manje bathi ngani batshelwe nguwe. Bese ngathi thina kuthi nyalo ushaya istokfela uthenga ifridge yedouble sesibona ngawe nje uyasitshela bese ngakubudi futhi. Ngilokhu uthi ushiswa ipin code. Kuthi niyahamba niya Australia niya Dubai nendoda yakho bese ngakubudi thina ushiswa ipin code. Ene manje thina sesiyolola ke sifuna uwe ngeaeroplane. Ngani sositshelile. Inkinga wona kulula ukuthi ukhiphe imfihlo tempilo yakho. Kanti bantu bangathi imfihlo yakho sebakucedzile ukukubulala. Wakhipha ipin code ngoFebruary wathi ufuna ukurenovate lapha ekhaya kunemali letako wamemeda kwathi 20 ba namanje solinjijekile. Wakhipha isecret code. Bathakathi ngiyababona lo mthandazo unemandla Samson uqotshiwe ngeke umende lutho. Inkinga manje wena lekhona enkomazi pin code yakho siyayade. Awunamfihlo wena. Kanti mina ngikhule ngithi kunetinto lekufuna tihlalela. Tihlalela. Ungaba nekwemandlana nje ufuna sonke sathi ukuthi unamalini. Ngoba ungaba nemfihlo iyakushisa. Bamba ke funza mntwana wami hawu Nkosi yami kufunakala ipin code imandla akho Samson. Ngoba sesilwe nawe sihlulekile.
lo munye lana make rangata kunemuntu lowathi kahle kahle lo muntu bekalethwe uNkulunkulu ukuthi uyaconfess wangabi ne descending spirit nguye lebenza kuloya wabuta wena wathi nami kunento lengihlasela ke yangigwaza lana manje wena wenda ngani ngani lento bese kuyi back to the sender ufuna kwathi ukuthi wena udivikele njani lenzenza ayifaka kuwe wena wathi umfundisi ungende 1 2 3 weta kumfundisi waphila yena sekufa wena futhi lokuhamba ukhuluma kakhulu ukhipha nemafayila lofuna ungawakhiphi kungake South Africa babe wilisi kuthiwa kunema intelligence. Those people, they are having a secret of a country. They cannot tell anyone because the secret is exposed. Kungako nalapha kumandla angakhombishin kunetinto lokufuna ungatikhuluma because tima secret court country ungatikhuluma live lifile wena likhala kho libanga lokuthi secret court sesiyayadi kungako siyadraw manje hayi siyadraw manje wena sidraw kuphela manje sikuncengesa kuncenga wasitshela alamanye amapho nginokufundisa namhlanje sesiyothandaza ukuthi sathane into la ifunako manje your strength angakwazi ukuthi udivikela kanjani ake sesimuve ke naba labantu laba eJesu Tikhulu 16 verse number 15 lalela ke sengiyothandaza Delila wathi kuye ungasho kanjani kimi ukuthi ngiyakuthanda ungasho kanjani ukuthi eSamson uyangithanza kunento lengifuna ko Samson ungathi sengihlethi nawe iminyaka but ungathi uyangiroba ngoba nami ngifuna kwathi ukuthi lamadoda wancoba njani asapha na ungangethembi lokhu sekwesithathu Solomon ungenda silima sakho uyabona wena ungenda silima wena Samson leli gama lelo ke phela likhulunywa nje lula wena ungenda silima wena Samson wena unathi uyangithanza ungenda silima akazange athi nje ngesimile ungenda silima leli Bible bolifunza kahle bese akwatile ukuthi mahlandla lamathathu oloyangiyenga mina ngifuna ipin code nansi ngiyodrawer nemafilisti thatami akudraweki uyangiyenga sekwesithathu asambe mina ungangitsheli imfihlakalo yemandla akho lamakhulu kanti why le pin ungangitsheli Nkosi yami nami I want to be millionaire nami ngifuna kushaya amafilisti why le mfihlo ungangitsheli asambe mina hayi Jesu ngaloko kumbelesela kwakhe amchukulusha onke lamalanga bafuna ipin amncenga Samsoni waze watsinwa ngahlala phansi Samson waze wena njani yabona sathana uhlakaniphile wena uyahluleka kuhlupha uNkulunkulu aze akunike lento loyifunayo ucela kanye uyekele ngani ngalezweni bayakwati kungasuki kuposition baze bayifune lento labayitholako kube bekungimi lo muntu angiyengele bengathi asaluyekela ufuni vele keja baba neunderstanding ukuthi angicrash angangitsheli wamcansula lo make every day ndotsa yami sithandwa sami Nkosi yami mayichufu kana you don't love me man we are lying man why lamafilithi enebekathi angamtshela kathi amyenga awabide athi buyani sengimtshela so ngitshelile nakafika Samson avela athi kanye abashaye abuyazi sithandwa sami we are not fair where is your strength ngani kube lo make likhele bekahlakaniphile noma ngabe bekafuna ifin code akunankinga sebanyamanye bekufuna babe emhlongo athi sithanda sami yabona na unganginika le pin code ngifuna sowuhlale la ibaleni la ekhaya nami senginalamadla bese bayaqhamuka bemafilisti ngifuna kubakhomba amhlolo anginandzaba ukuthi ngimfati anginandzaba ukuthi ngililady sengine pin code nami senginemandla nami batathi bayetha bese ngithi kha ngithi hey nami ngibashaya kanti le pin code ufuna kuyinika titha akayifuneli ukuthi ufuna kuchubeka alwe imbi ufuna kungenisa emandla endlini uthi lo mnyana ngemkhuleka lapha eoffice mfundisi inke ngabulawa into leyi1 lokuthi sathi nasehamba siyifamily kusishonele badubule umuntu wakithi kabuhlungu na kumanje munye wefamily so umngane wangale so ugane ngale wabatshela ukuthi saya kuyiphi inyanga sesiyaphela manje baba namunye mfana wasekhaya wagana ngale khona ngale kulabantu ababulalela ekhaya kanti lebesilanze tilwane tethu kuthi tibalume wabatshela secret code
bahamba labantu bayoguqula lento sesisele siyi2 besiyi12 asambe ke mntwanami sengiyathandaza Samsoni waze wathi umphefumulo wakhe wakhathateka kakhulu. wakhathatheka kakhulu Ngakho wamtshela yonke inhlitiyo yakhe wathi, wamtshela i-secret code wamnika inhlitiyo yakhe yonke wamtshela tinwele tami atizange setithindwe. hayi beyifuna 5 wethi number 1 umtshelile ekucala na yes 2 yamtshela shoda 3 Atizange tithindwe insingo. tinwele tami azange tithinzwe asam Ngingumnaziri. number 3 ngingumnaziri mina Ngehlukaniselwe uNkulunkulu. ngehlukaniselwe uNkulunkulu wakhipha amafayela Kusukela ekutalweni kwami. usukela ekutalweni kami hawu uyawakhipha amafayela Inhloko yami nayingase ihulwe. mm Emandla ami angesuka kimi. uyabona ke manje le number yokugcina ilula ningahula tinwele lamandla esuka kimi uyathi naye imnikade ukuthi bangakhipha tinwele emandla ayesuka asambe ke mntwana wami uve sikwente kanti sesiyathandaza Nami ngingaba buthakathaka njengabo bonke abantu. uyabona ningahula tinwele nami ngingafana nemafilisi ngibe buthakathaka ngeke ngikhone kulwa nedi ngiyenda njalo nje hawu Jesu asambe Delila wathi kube abone ukuthi umtshele yonke inhlitiyo yakhe. wabona ukuthi i-secret code sengibhale phansi seyinami wathi ngicela ukudrawa ngibone ukuthi akangiyeni wacala wadrawa manje asam Wathumela livi kubaholi bemafilisti wathi, wathumela livi SMS wa WhatsApp ngoba lamalanga abantu abasahlebi physical utshela make Willis indzaba nakafika kumake Shabanga uthi kumake Shabanga ungatsheli umuntu namake Shabanga uyakumake langa ukuthi ungatsheli umuntu nakasuka make langa uyakumake likhela iyahamba indzaba isuke ngaloyiwani secret code how kulabo make labahamba nawe le group yabona le group yakho bathi ngani ukuthi indoda yakhe inashukela iphela ukuthi indoda yakhe inashukela batshelwe ngibani ngoba nguwe nandiva ama chips wakhipha i-secret code ye family yakho nabasuka lapha bathi ningambona nje indoda yakhe bana 3 years ishukela ngibani lokhipha i-secret code nguwe uyakhala nje namhla na ungabheka kahle kunetinto letikhishwa nguwe wanika titha yabona mina ngithandaza ngo3 mina ngavuka ngo3 kusha 4 solo ngithandaza utshela umthakazo lo loya wena umnika i-timetable yokuthi angedi ngo3 eto ngo12 usukulele kanti wena yini lokuthi uhluleke kuhlala nento nyalo nje uranda ama report ngelisonto leliviki lelitako siyokubona sowushuta i-report yemntwana wakho noma ungaraba le ID lapha mala le profile picture leli pages yalathi ukuthi nguwe we are selling your own children to the world ukuthi uphume ngema destination bese siyabona ukuthi ibhazari utayithola yini why ukhipha amafayela sometimes sidonsa ama enemies ourselves dilaya umuntu loduzana wayikhipha imfihlo watshela titha wathi nani ngangijubatha inwele hayi chubeka mfana msala sithandaza eJesu wathi hayi wathi aseniphinze nibuye kwekugcina. uyani kwekugcina manje senginayo ipin code right kwesathu siwithdrawile sahluleka titha tami bese athi uJesu ke titha temuntu bani bemndeni wakabo that is a fact sometimes kungako 2026 qaphela laba bantu laba withdraw la ikuwe
wena withdraw ilutho kubo. Ungaba nenkinga bethi nakunenkinga bona ufuna utatatele. Ufuna uhlala ufonela bona abafoneli wena. 2026 labantu labo bakhweshisa eceleni. Bona bahlala beta kuwe ngoKhisimusi inyama yabo bayisave. Dan babe manzini hamba sandla buya sandla. Mina ngahlala ngigudluta wena mhlane mina nanginetinsila ungikhiphi. Ngashonelwa mina na usihlobo awuthi. Ngashonelwa wena nangingethi inkinga uyangiblame. Mina wahlala uboleka kimi imali ngiyakunika nangiboleka wena awunamali. Mara ngola 15 ngiyakunika wena 22. Ake sothi makhe 2026 qaphela labantu labanjalo makhelwa. Why keep a secret court? That's it mntwana msenya. Sewungitshele yonke inhlitiyo yakhe. Sewungitshele yonke inhlitiyo yakhe. Ngakho abaholi bemaFilisti babuya. Baphethe isiliva ngetandla tabo. Baphethe imali again. Yes. Delila walalisa Samsoni emathangeni akhe. Okay. Wase ubita lenye indvodza. Wabita lenye indvodza. Lendvodza yamhula. Yamhula. Onke lamagodza lasikhombisa etinwele takhe. Amhula wayi bathi magodza ungakhohla lakathi abatshela kwecala kwesibili kwesithathu wathi ngiluke entinwele ngengikhone lo mfati wamluka. Babuya wabahlula. Nyalo ke bawula. Ngifuna kuyothandaza nemlozi mfundisi sebangolile. Ngisakhona ukuthandaza, khona ukunikela, angiphelele emdlandla, ngisakhona kwenda business, i-secret court ngingamfundisi ngifuna kuba honest ngisuke ngayihambisa. Kungako I can't perform anything. Bamuhula ke Samsoni. Umsebenzi wemfazi iphiniso unayo, umsebenzi wakhe manje umlalisa. Wamlalisa nje. Tatfunzele ekhaya wabita lenye indodza yena njani amula bahamba ke nakacetha kuphaphama lapha utitshela ukuthi ngisane amandla kanaka so akati ukuthi baholile khona lo mzalwane ngifuna ukukhuluma naye la kungako uyathandaza wena uthi gcine ukwathi ukuthandaza amadimoni aphuma kanti sowukhohliwe ukuthi secret court uyihambisile bahula bangase bahule mawuthi ufuna kwenda kusendeke inkinga sebahulile Minyaka usayophela ngifuna ukukhuluma nemizalwane lothi mina ngiyadada bengithandaza bengibona into bengifasta benginikela keje angisakhona inkinga ukhoniswa ngilokuthi bahulile Chethisa mntwana quickly Chethisa ngosiyami Oh Jesu Delila waqala kumhlupha Emandla aSamsoni esuka kuye asuke emandla hamba mntwana mfasi Delila wase uyamemeta wathi Samsoni nanga emaFilisti asethi kwakho awu njengemihla ujwayele sinabamemeta uyavuka alwe awu Jesu wavuka ebuthongweni bakhe acabanga athi ngitawuphumelela njengasemihleni yes ngiphunyuke noko bekangadi ukuthi simakadze bese amshile akade ukuthi uNkulunkulu somuntu kunabantu iminyaka uyophela sokushiyile simakadze Isaiah 59:19 uthi when the enemy come in like a flood the spirit of God raised the standard against the enemy Shumael chapter 10:4 uthi uma ngabe imimoya ivuka ungayishiyi indzawo yakho ufuna ukuthandaza nemuntu othi mfundisi akabuye lawo mandla lethi iBhayibheli bamthatha babemanzini bamkhipha emehlo why amehlo amele ivision bamkhipha emehlo uthi angaboni lutho bamfaka ejele
nabamfaka ejele bathi tshela sibaqedzile bahamba bayowenta umcimbi wekucelebrate ivictory nganaka sejele tinwele tiyamila nayi info sitha lesikhohle yona bangasikhipha amehlo keja lokusalako tinwele tiyamila kwathi angizomemetela sa bakhohliwe batshela sibaqedzile ngawe tinwele tiyamila bathi kulomcimbi mlandzeni sizoshaya ihlabekisa Samson waphuma ejele nayi into lokufuna uyicaphele make Willis the mistake that Samson did abuyile amandla amilile wayobamba iphila yalelithende bekugcwele abantu labaningi udlula babulala but look the prayer of Samson uthi Nkosi ngisize ngife nabo that is a mistake why ufuna kufe netitha ngoba titha kufuna kufe dona bekufuna athi Samson Nkosi nginike amandla sengikhona naba makuhambe bona nangibamba lephila ngisale mina Musa nawuthola ichance bese uthi ngconyo ngife netitha that prayer is wrong wena kufuna uphile titha kuhambe kuyongena dona kulomgodi siphakame sibe ngenyawo sethu iwolawa zithathele amandla kaJehova ake sophakamise nje isandla egameni lenkosi nemaphela ukhona khona uthi Nkosi ngibuyisele amandla ami ngibuyisele amandla ami baba sihambe ngesithende la strings phakamise izandla zakho ngicela na uphuma lana uyikhumbule leshumayelo kunedinto ungabatshela abantu kunedinto abantu ufuna ungabatshela kunekukhula lokupersonal akufuna uhamba uqoqela noma ngabe ngibani kunedinto temshado wakho akufuna ukuthi ukhiphe noma ngabe kubani ngoba kusasa batayikhipha lephini yakho kunemuntu manje uboshwe emaHawks lelicala make ngomane walenda uyimillionaire uneproperty lapha eMbombela ngisaba nekhuluma ligama lakhe wenda lelicala Nkosi yamayethwa 2006 kwangavakala inzawo minyaka neminyaka wathi nakahleti yakhona lamatafula lokuthi nihleti nebangane nibeke nifake emaviyano nipakete imoto tekudura bahleti lapha ngasegwalagwaleni kulenzawo yekudura lapha hey Nkosi yami indzaba yalamalanga ilapha eHigh Court manje wasuka wakhipha isecret wathi abangani bami niyakhumbula mina ngashala amamiliyoni leli plus lalomlungu la safike sangena sathatha yonke imali sathatha isefo kungako I'm rich bangani bami basala enkundleni bafa ngani kunendlebe levako yathi indlebe kunale nginamxoxela lo sembuthweni wathi ningamboni izibane nguye lo wenda lelaqala niyalikhumbula benginaye lapha sicoca hambani yofuna ivideo lapha itawuvela bekahleti isoko kunemakhamera la wathi ahleti ebusinessini yakhe batoyireda yonke bamdli property ya 560 million lokuhamba ukhuluma lomunye wathi ahleti kahle nesithando sakhe badla ku new relationship wakhipha imfihlo usiyeni uyashaya nathi indoda bajabulile wathi sithandwa sami mina ekhwalenze ngithandana ngamshaya ngetimpama wavuvuka amaphoyisa athi ayeta ngamshaya kunjalo uve ice cream wathi lona no kunala sengijake khona bayangifonela asisheshe sicethe kudla nayi imali yokugibela hambe kahle khuluma into lethi ngakufuni bebangada sekhaya yini ukuthi niyaloya la wenze khona wakhuluma wena ekhaya siyaloya uva mnanzi hamba ukhuluma into lethi ngakufuni
ngoba inkinga yakho la kunetinto lokufuna ukuthi ngaphumi la so uthi keeping asikakubuthi nemali yakho yestokfela ukuthi bakolise emalini siyathi ukuthi it's 50 and then mina ngina 100 rand ngosiyama nginalutho noma ngingakwadi kubamba inkuzi mara wona unasibhama unamabhakhe ekhaya lakho ngingafaka nje into ngithi 1 2 unawubuya nayo le mali khuluma into leti ngakufuni abangani nami ndothi yami boyfriend yami lengitfole nyalo iyangilobola sebahlangana naye imalelana uko wena sorry bhuti ayikabi ngathi ngiyakufanisa awusilo Tanzania la ke Willis awunesibinzi bhuti yabona tindzaba ngithithanzi mala lokho mntwana bani ngiyakuvela awunesibinzi mfane bani so ufuna iattention manje uacishe nemoto athi hayi sis athi lo yamngani wami ngiphile naye 15 years niyathi labanje abekho ene uyagwinya sigwinya sobabili uyagwinya unesibinzi bhuti sengiyakuvela nje ngoba ngiyakuthanza mfane bani mbona uyingodi na uthi uyafona sebakublockile seyini isithanda sami hayi ngibhizi manje nabe ngikufonela ngilokhu kanjalo nje sekupheli ngilokuhamba ukhuluma into lethi ngakufuni lomnye bamshuda eTexini yaselikaze lokuthi ufuna bakubone bantu ukhuluma ngefoni utentise ngoba unetinto letinhle bawadilivela lamasofa ngiyabonga ufuna lapha eTexini bakuve simasofa adilivekile ngoba nale foni uyinkinga kunetinto letifuna letingafuni media wena inkinga yakho yonke into imedia mina tikwelipage la umuntu athola kwasesontweni kuphela ngakuyithola imoto yami wena yonke into nje newashini uyayishuta washini ufaka ama-tiles uyashuta uyaqhina uyashuta kungako bese uyasha ngoba yonke into wena ufuna sati ake sesiphakame sithandaze namhlanje uthi Nkosi makabuye amandla ami phakamisa izandla zakho namhla Nkosi siyamangala uma sibheka ye phakamisa izandla zakho nje uvale amehlo sini ngabe wena kube wawuke okay ngabe namhla Nkosi namhla siyamangala uma sibheka bewena kube okay awuke ngabe safela wavala amehlo akho uthi Nkosi bengingadi uthi amandla ami akasekho ngale ndlela ngikhulume ngayo ungabona ngathi kuyinhlekisa ke jangisenzisa wena ahambe amandla Samson
And iBhayibheli ngifuna ulifunze kahle letinwele beti pin code. Hayi ukuthi emandla akhe bekasetinweleni cha. Kwanela kukhwesha uNkulunkulu ngilapha emandla lahleka khona. Kwanela kukhwesha uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu ukhweshe bangamulanga. Nawe usaphakamisa izandla January bokhona kwenda yonke into. Inkinga ngilokuthi secret code yakho sesiyayade. Khaba shatharia bakashata ngicela umfundisi umakela ngazokhuleka. Ay! Shika labazaya talababa. Yehla moya oyingcwele makabuye amandla akho Masikuthandisise Baba wethu onemandla wonke yise wenkosi ethu Jesu Kristu babenake mina ntambama siphambi kobuso bakho uNkulunkulu wethu lo ingcwele siyehla uyaphakama njengaNkulunkulu lakho babeleli kuphila lelinemandla liwendile baba umsebenzi enkulunkulu baba wethu ingcwele wehlile baba wehlela kulena ndzawo siyatisola baba phambi kwakho siyehla uNkulunkulu wethu lo ingcwele lifunze kahle babe liyasifundisa kuthi umuntu ungiloyo naloyo ufuna babe abona lokwenzandvo yakho ngiloyo naloyo kufuna baba sonzele kuwe wena uNkulunkulu wena yonke namhla uNkulunkulu wethu lo ingcwele ziyabuya inwele zakho sonile babe phambi kwakho sayifuna baba kuba abantwana bakho yabuya impilo yakho uNkulunkulu wakhe siyehla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha yonke into ngosihlebe stenda siyehla moya ingcwele live lakho babe likhulume kahle kakhulu kuthi Samsoni wakhipha imfihlo yakhe namhla babe kuyendeka phambi kobuso bakho sendathi into lethi ngafanelanga sendathi into lethi ngakufuni sendathi into longasinzando yakho ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha sende babe sibekana bakho sikhulume babe lokusifanele ngegama lika Jesu egama lenamandla moya ingcwele live lakho baba lisebende namuhla babenzambama egameni lika Jesu sifike emakhaya sihlwabula egameni linamandla siyabonga babe ngemfunzo live lakho uNkulunkulu wethu lo ingcwele mkhulise njalo baba othu nemandla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha amen shayela mali engcwele izandla egameni lenkosi khiphe umnikelo wakho wokutobonga uNkulunkulu sibaba ngiyabonga I'm still alive